सर्वे कार्यक्रम के बाद अच्छी तरह मंतव्य तयार देता मंतव्य तयार देता संपदा संरक्षण अभियान या संरक्षक भाषु रवि साकेता एकदम बाला संघर्ष जोजोलपा रवि साके संपदा संरक्षण महाअभियान संरक्षक आठौं थौं जिमे संस्थापक संयोजक यादवलाल काइस्त गया आयोगको सम्पदायित पीर गा चिन्ता काइम रात दिन भएर सब सदस्य आफै खबे कथौं वे मन आज अध्यक्ष यो तन सुनिल प्रजापति नगए दो अनि उपस्थित दगुस्ता अध्यक्ष बा देव सम्माने दा देव सम्मान बाजुला माजुला जिमाजुला देव सम्मान दगुस्ता जिम गुरु नारायण व्यञ्जनकार जिम घगो नारायण नारायणकार रञ्जितकार समाज जे ज्यादै लगाई सकलिस्तान अन जिम पुरुषोत्तम दाई जलविनायक छे पुजारी मूल पुजारी छे दाई अनिस गुरु मलाई बेको सकलिस्तान जिगु पाखे नुलुन छे स्वागत छ थौ जे थौ कार्यक्रम थौ बान पनि मजान से चिर गजान से झिमक्या से चिर का झिमबान तस्न जात्रा गाडियो अगे जिसम जात्रा लवर जोछु जिछाना जि जात्रा जिचर गजान से बान नवरात्रि झिन्टकन कोटेखन किनिन कियो कर्णामे जात्रा बु भुन्डो खचा कोइ आयो रोठे चेटे आयो जिबि लुसा गुठी पनि छ अले बिस्का जात्रा किन यो खाइसमु या स्ट्रीम अन जायगा या छिटो नमरायगा खाइसमु यगा बिस्का जात्रा किनमा या टाकेना ओ दिन टाकेना खोबे जुगा बिस्का चाहिए ये जन्मा दियो कुमा दियो साउस किनकि अगे मजान से सोया तु जा न जात्रा लबर दिने छोल सेवा जात्रा उही नि जुगा बटामे न साउन सतत साले हैन अझ अगे पुब्लेन छे सुसो बार बजान से सुसो छ आट कोन भाड फुल्ल पुना कुबिया या लटुंगा तुगा जो जिसोया त न मजान तर मनो खंके मुफ्त सला बानो नै गनम गनम छ तक्कट पण लो कुबिया टों कवि सब 22 तारा मेला लो कुबिया जामजे त टों कवि यो थरे जात्रा पनि के बायु के यो खना के बानो ना चाहिँ यो कोएको आउन तर जी मनो खंगे मुफ्त तर मनो आउया खंगा गर्जा मनो खन्दाले जात्रा यो कोए हुलमुल जी नि आज सामाजिक सञ्जालले फेसबुके चाहिँ खनिबलेका गुजु भावना या खेचु नि और न मकेको क्यामेरा खोजेको त कन्सेप्ट न जिलो बानो ना जो बायु योगदानले यो कोएको देव तुल्य जिला देव समान ठोजी देव समान ध्यान नभएको जय समान जय दशा जय खावेको ठो जिसा दक्षा ठीक माउछ तर उनी उनी जन जुन जात्रा बायु यो छौ चिजो क्लिप छौ होला नि वो क्लिप ओर्ले अलि दक्षा न मिखा खन जिन खन अलि कुन को मिखा खन तो जात्रा उनी जात्रा कर्नामे फाखो काशी विश्वनाथ फाखो अब आ झिरो अमोक पास गके सोरी फाखो कुमारी भैरवी फाखो मेसा बास्न बल्ल कुमारी जय जा बास ला अले अरु जो बादर खौ मोको बिवेज त वे गब छम दाइ छम जो कि अन्ताले छुजुल जी गन्जुल जी जामछिन जी एक दाइ त इमे एक भाम फलाम वे गम दाइनो ना जी वे गर्दा छ वे गर्दा म यो सुदा दिसा मोबाइल खोजमा भसटे दिन सत्य बान न छि आ जिन्न त जात्रा यो गर्जी हामीले जिन्न आजिम गगु आज जिम्ना यो नाम बिन गाठने दो जिमी गगु ट्या वेबले बाबी गगु ट्या मत गगु ट्या वेबले वो न्याले हुल ज्या वेबले न्याजन सँग के जन्छ सिमो न्याजन सँग के जन्छ सिमो अले भना न्याले बुन माली बहुत अब गजले न्याले को जो वेबले ला दुले जाने जोखिम मलाई जाने लादे त्या गगु जना न्याले को मरि बि बाबी ओली पनि बाबी वा गुरु छ बे 48 साल में बाना आटक करना में तो कोकुटिया जो चाइका व्यापनी वे कभी बाबी मुझे न्योने वो हुल ना चाहिए वो समस्या जीवसु अरे न्योने ठीक जो मत थी मोको बाबी है लाबी दयातनी हमने आलो हुल चिक तो वे आता ये हमने क्या हमने तो चुला दे दो थक काउली साइड वो छोप्याओ जी वे कौन चिन्हवा चाहिए समुदाय जात्रा संबंधी खाओ मला अरे जी वे कौन ना चाहिए जिसम बाटो मोशी के मोह करता ध्यान न चाहिए बोला उके ले वे कतो न जरूर सुना ओके दकुशानो तो जात्रा इंद्री छम जोस लिए छम समान नमुदा मोशी की तरह चाहिए तो खोया यो को बाहिर ठुलो कुया त कन मोशी की मफु कान न बेले जी यो को भागे छौना मागेया बा
무서운 거 아스가 바이러스 개부에는 뭐 धन्यवाद ढाबे में वे लोट ना उन मतलब टाइम हो के लिए क्षमा ना मांगे ओके तो घटना ना चीज हम बात नष्ट करो अगेन वे मंगा जी हम कलाकार कालीको जातना जी खुबे उठाना हमेशा फुचाओ हयो दक्ष अनुसार देव देवी पिण्ड सिंगारे याव दिन रुकी पिण्ड बामा मोर पिण्ड मा मोर पिण्ड जी कमेनो दिउके फुचाओ हमेशा यानात नु जी छुया फुया फुइनात नु जदैना नु उके मदेन जी बाहिर सम्पदा संरक्षण महाअभियान या जिन्छ थये साथी छोड छौ चाहिँ सम्पदा यो लागि जिनाको चिज मुको बाहिर छ सम्मान या मात्र सेमले पहिला जी गलत जोठा पनि पहिला बाटा सम्मान नाट्नु हुने खुसीका ज्यादा सुजी नठौ नहोइ दिने बाटा जी सता आयो जिनको नाम यो आसा अगे जी थौ जुदो सम्पदा छिटो रत्न भक्त प्रजापति बाट अन माइ द मलाई नकिन हेर्न चाहिँ द छिरको कलिम पनि जी गाइन आसान बा नाच्न पनि गए नाच्न पनि गए सो माइलो त हो यो गानु जिम भारत फिल्डर बल काटो हो म लागे यो सुबह हसे ला त कुसानो मका आ जात्रा हमेशा कोनो जी भिडियो न त्याको रुचि पोस्ट न या हमेशा न रत्न भक्त बाट जात्रा खण्डासा वे गर्दा छ धन्यवाद त्यावन चाहिँ रोन मुने सुन्दा से जिको खन बजाए ओलिसे आनो छौ जी बायो लागि ज्या हमेशा देखा त म करना मेरु जीले कंपनी जिम इष्ट देवता करना न्यानी करना मे ला ओके जी करना मे हमें देखा त करना मे दुडी चिचर मुश्किल बात न जिंदे को बा जी आए भी मुझे जी बना भी नि दक्षिणा ठीक मारिया फुट्रो म थो त म फुट्रो म चाहिँ जिम अरे जो सुइर प्रजापति सम्पदा संरक्षण महाअभियान श्री रत्न भक्त प्रजापति ज्यू प्रति शुभाको श्री काशी विश्वनाथ श्री रातो मछिन्द्रनाथ श्री सेतो मछिन्द्रनाथ वा कुनै पनि जात्रा पर्वमा दर्शनका लागि हजारौं भक्तजन उर्लिन्छन् आउने गर्छन् यो भिडमा वर्षौंदेखि निस्वार्थ रूपमा भरेको घमुमा बोकेर काबुबाट पानी खुवाएर प्यास मेटाउँदै सेवा गर्ने हाम्रो श्री रत्न भक्त प्रजापतिज्यू तपाई वास्तवमै हाम्रो संस्कृतिको जीवित आधार हुनुहुन्छ सम्पदा संरक्षण महाअभियानको तर्फबाट यस अनुपम सेवा भावलाई हार्दिक सम्मान गहिरो प्रणाम जात्रा बाँच्छ संस्कृति बाँच्छ सेवा गर्ने तपाई जस्ता हाटहरूले हाम्रो सभ्यता अझ उज्यालो बनाउँछ सम्पदा संरक्षण महाअभियानबाट उहाँलाई विशेष सम्मान गर्दछौं धन्यवाद पुलिसले छौ छिटा जिन्दगी भर अन टुङकुमबाट जी चिच्चाको हिस्सा दिएको जीवन सिया मतलब घर छौ करोड सानो बेबाट जी चीज म ब्यासे त दिएको बा ये कस्तो मकल दियो बा यो सबैमा मुन्डलले दियो भाइयो छोटे ढुका माझे अझै भाडो बल्काट हेर्नु मान ढिलो बल्काट मान आफूले जग्गा